Stalno s pogledom uprtim u nebo. Sve dok je dobro služi zdravlje, 73-godišnja Radmila Stefanović ili Baba Laka, kako je zovu u selu Turekovcu kod Leskovca, neće napuštati protivgradnu stanicu. Od aprila do oktobra, skoro 3 decenije, svakodnevno je ovde. Posao strelca rizičan, odgovoran i malo plaćen, 4.000 dinara mesečno, ali se Radmila ne žali. Nije joj teško da radi ni noću, ni po nevremenu. Moraš na kišu da izlaziš. I ono kad zagrmi, kad zatutnji raketu iznosiš, ne baš sjajno, ali mora se. Navikli smo i radimo. Od Radmile bi mnogi mogli da uče. Dobar strelac i saradnik, kaže Ljubiša Branković, koji sa njom ovde radi već 4 godine. Do sad nismo imali problema. Pohvaljujem nas gore sa centra da smo među najboljim stanicama u okolini. Gradonosni oblaci su česti, kažu meštani Turekovca, ali na sreću imaju dobre strelce. U šali ističu da Baba Laki radar ne treba. Tačno zna kada preti grad, jer ima dovoljno iskustva, a pritom je veoma odgovorna i vredna. Da nije njih u nekoliko navrata prošlu godinu bio je grad i ovde i kod nas i svud okolo u naše polje. Da nisu njih, ne znam šta bi bilo. Hvala Bogu, dobro radi i neka poživi bar još jedno 30 godina, bit ćemo bezbedni. U 31. protivgradnoj stanici na području Leskovca radi 62 strelaca. Više od polovine su stariji od 60 godina. Mladi su nezainteresovani za ovaj posao jer je slabo plaćen. Grad Leskovac već 10 godina dotira njihov rad. Shvatajući ozbiljnost ovog posla i uslove u kojima ovi ljudi rade, grad svake godine izdvaja taj stimulativni deo u novčanom iznosu i taj iznos je onoliki koliki Republika daje. Iz gradske kase u protekle 4 godine izdvojeno je više od 10 miliona dinara za protivgradnu zaštitu. Sagrađene su 4, a obnovljeno je 5 protivgradnih stanica. Uskoro bi svaka, kao ova u Turekovcu, trebalo da dobije gromobran.